i zašto imamo to osjećanje praznine u odnosu. Mi možemo da osjetimo prazninu iz raznih razloga. Jedan jeste da imamo pogrešne očekivanja od odnosa i od druge osobe, to je smatramo da bi ta osoba trebala da nas ispuni, ali to se ne dešava, to nije tako. Zato što posao te druge osobe nije da nas uvijek čini sretnima i da budemo non stop zadovoljni, nego da nam pokaže s jedne strane gdje mi još treba da radimo na sebi. Funkcija partnera nije da se mi ne osjećamo praznima, nego samo da bude tu dok mi radimo na sebi. Mislim da to osjećanje praznine najčešće nastaje kada se mi ne bavimo dovoljno sa sobom. To jest ne brinemo se o sebi, ne gledamo svoje ciljeve i želje u životu. Šta je ono što mi želimo da ostvarimo? Pa pokušajte, ne prebacite fokus na sebe i da vidite šta je vaša životna smisao pored življenja. Vi niste tu samo da biste zadovoljili partnera ili da biste imali partnera. Vi ste tu sa razlogom. Imate svoj životni zadatak. Da li je to da radite na sebi, da ostvarite neku firmu, da pomognete ljudima, to nije bitno. Bitno je šta je to za vas.